Yes, reka twongere tubahe ikaze muri iki gitondo cya kare cyo kuri uyu wa mbere, ni ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Byifashe bite? Situasiyo ihagaze ite ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni ibintu ubona yuko ihuriro rya M23 ryamaze gufata ingamba nshya, ndetse bitewe n'ibyatangajwe n'umuyobozi wa teritwari ya Masisi uwo bita Emmanuel Ndizeye. Ese yatangaje iki? Niki yari kugaragaza? Ni byinshi. Nkundira rero uze umenye icyo yatangaje kuri uyu munsi, umenye uko situasiyo ihagaze. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba ibikorwa bikomeje kugenda byavansa mu bice byose ihuriro rya M23 riri kugenzura, haba muri teritwari ya Rucuro, muri teritwari za Masisi, ndetse ubona yuko muri planification na teritwari ya Warikare bamaze kwishyira mu genamigambi ry'ihuriro rya M23. Ni nyuma yuko bafashe agace k'ingenzi, ubona yuko batangiye kwavansa berekeza Warikare. Ni mu nkunde rero tuze turebe kuri access zose zigiye zitandukanye, ariko turanyura cyane mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu byifashe bite? Abenshi bari kwibaza impamvu Bukavu ikomeje gutera imbere mu bigendanye n'inyubako. Niwo mujyi mu bice bigiye bitandukanye rya M23 bafashe, ubona yuko bari gushyiramo inyubako ziteye ubwoba. Ese abahungu bari biyemeje kuva muri uno mujyi, ndetse bikavugwa bigahwihwiswa, bafite gahunda yo kuva muri uno mujyi, ko bakomeje kugenda bashyiramo ibikorwa remezo kandi n'inyubako zigiye zitandukanye. Ni mu nkunde rero turanyarukira no muri Uvira, tujye kuri frontline turebe aho imirwano igeze, haba muri parike zose, haba muri Kausibyega, turebe muri Virunga na Nyiragongo, turebe neza hafi n'umujyi wa Uvira. Ni mu gihe byose biri kuba, abawazalendo bamaze kurya karungu bitewe n'uko umuyobozi wabo yarashwe, ndetse ubona yuko batangiye kwigumura. Maginga ya Ngoma Nzito yerekeje i Bujumbura gufata ubuvuzi bwisumbuye ku bwari muri Uvira. Byifashe bite rero? Bihagaze bite saha iyi ngiyi? Ni mu nkunde rero muze mumenye akantu kandi muri iki gitondo, ndetse mumenye uko byifashe. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko informa aduhe uko situasiyo ihagaze. Ni mu nyemerero mbanze mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere, nta kindi musabwa uretse kureba munsi ya video mugakanda subscribe, bityo mukiyongera mu muryango mugari adahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nta kindi rero kugira ngo mutere itafari kuri Kigali News ni ugukanda like. Reka twanzike njye muri kumva kandi mujye gukomezanya. Ndizame yawe umugisha. Ku murongo wa telefone nk'ibisanzwe turi kumwe na Bwana Bizima, ariko mbere yuko tumwakira ni mu nkundire turebe planification yuko situasiyo ihagaze muri Nord Kivu, ndetse ibyibanze bigiye gutangira, ndetse byamaze gutangira, ubona yuko byamaze gushyira mu bikorwa. Ni ijambo Emmanuel Ndizeye yatangaje nyuma yuko atanze igenamigambi ry'imihanda igiye gukorwa hano Rute Goma Masisi, ndetse na Kaskezi Saki. Hari imihanda ya Bweramana ndetse n'iya Mushaki Kicanga, ndetse ubona yuko bamaze gufata Kanyabayonga na Nyabyondo. Bivugwa yuko bashaka kwerekeza n'umuhanda ugana Warikare. Ubwo urumva nuzacano za Nyabyondo werekeza Warikare. Ese Warikare kuki bayishyize muri planification? Abasesenguzi mu bya politike baravuga yuko n'ubundi iyi Warikare isaha ku isaha yajya mu biganza by'ihuriro rya M23. Ni nayo mpamvu ubona yuko mu gishushanyo mbonera bamaze kwishyiramo uno mujyi wa Warikare, ndetse biranavugwa yuko usibye n'iyi Warikare bashyizemo n'umujyi wa Beni, aha ni muri teritwari ya Rubero. Biravugwa yuko n'ubundi izi teritwari zigomba kujya mu biganza bya M23 kubera ko planification ndetse igishushanyo mbonera cyasohowe n'abahanga mu bigendanye no kunoza imigenderanire y'akaritse cyangwa y'utujyi cyangwa y'imijyi, kuko nakuvuga ko umujyi wa Beni ariwo mujyi wa kabiri muri Nord Kivu kandi usa nk'usatira uno mujyi wa Goma.
byifashe bite, bihagaze bite? Impamvu ikomeye cyane nuko bamaze gukora igishushanyo mbonera n'ubundi n'uburyo ki bakoramo impuzanzira kugira ngo biborohere mu kugenzura bino bice, bitewe nuko kuba bagenzura bino bice bibagora mu bigendanye n'imodoka ndetse n'uburyo ki bakora extraction ku bigendanye n'amashanyarazi kugira ngo bacanire imihanda. Ibi ni ibyamaze gutangazwa. Nta handi wakura aya makuru acukumbuye kandi yizewe uretse kuri Kigali Real News. Ntabwo ari aha gusa, impamvu twibanze muri ibi bice bigiye bitandukanye ndetse twibanze mu bigendanye n'imiyoborere ni ukugira ngo mumenye impamvu ikomeye, ndetse tubabwire yuko abari batangaje ko ihuriro rya FM23 afite gahunda yo kuva mu bice bagiye bafata, ahubwo urebye neza abasesenguzi basesenguye ko iyi no Kivu na Sud Kivu bishaka kuba repubulika yigenga, ndetse abagiye babivuga ntago wabateriwe bitewe n'ibikorwa bikomeje kugenda byubakwa hano muri Sud Kivu. Umujyi wa Bukavu, umujyi usukuye, umujyi unonosoye, magingo aya ama etage ari kubakwa agiye atandukanye, andi asa nkaho yatarameze neza, bari kuyavugurura, bigaragaza impindura matwara z'uyu mutwe wa AFC M23. Nyamuna nubwo biri kuba ariko kuri front line cyangwa ku mirongo y'imbere y'urugamba ibintu bikomeje gukara. Ni ugukora ariko ahabazamo n'imirwano ikomeye mu bice bisatira n'ubundi aho ibikorwa remezo biri kwerekera. Ni mu nkunde rero tuze tuhere muri Nord Kivu, duce mu kumvikana kw'imirwano iri muri parike ya Virunga ndetse n'iya Nyiragongo. Iyi ni imirwano ikomeje kugenda iba bitewe nuko hakomeje kugenda hagaragaramo bamwe mu ba FARDC cyangwa mu bafatanyabikorwa ba FARDC, harimo abawazarendo FDLR, bivugwa ko abakorana bya hafi n'abasigaye mu bice bigiye bitandukanye iriho rya FC M23 bagenzura, kuba bashaka kugenda bagaba ibitero mu mijyi cyangwa mu makaritsiye agiye atuwe. Ibi byagiye biba, twagiye tubitangariza, ibyabereye Igoma, Dan, n'ibikomeje kugenda biba mu duce tugiye dutandukanye, ariko urabona ko ihuriro rya AFC M23 ryamaze gukora ubwirinzi ndakumirwa, ndetse umutekano ukaba wakajijwe. Ubona yuko n'ingendo zasubukuye nyuma yuko haraciye iminsi guverineri nta hantu agana, biturutse yuko drone yakomeje kugenda imugenza, ariko urabona yuko batangiye kwizera umutekano w'ikirere mu bice byose AFC M23 igenzura. Ni mu nkunde rero tuze duhamagare umuroko informa wacu uherereye neza muri biriya bice, aduhe ido nido nuko byifashe, ariko murabizi neza yuko abafite amakuru acukumbuye yo mu bice bya Sud Kivu kuko aba ari habarizwa, ariko muri Nord Kivu naho abafite abo bakorana bya hafi akaduha ido nido yuko biba byifashe. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yego, waramutse neza. Igitondo cyiza. Yego, kuri twese. Yes, turi kubona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara, ndetse ibi byatumye abasesenguzi mu bya politike bavuga ko M23 ko bavuga ko isaha ku isaha yarekuza ibice yagiye ifata ikaba yasubira Nyiragongo nk'uko bavuze ko ariho yaturutse. Bwana Bizima, mu mpfunyapfunya niyo mpamvu ubona iriho rya M23 rikomeje kugenda ryubaka ibikorwa remezo kandi bari no mu gihe cy'imirwano? Yego, niko bimeze. Urabona ko iki ni ikikwereka ko ari intumbero bafite igihe kirekire, kandi ari ibintu ubona ko bateguye cyane, kuko ubona ko bararishingwa cyane n'ibintu bijyanye n'iterambere ry'ibikorwa remezo mu bice bitandukanye bya Nord Kivu, ku buryo ubona ko ari ibintu utahuza n'umuntu utanga amakuru ko hari uburyo bwo gusubiza ibice bafashe. Yenda babisubiza mu zindi nzira zindi zijyanye no kuba FARDC yabyigarurira, ariko mu buryo bujyanye no kuba ko babisubiza ku bushake bwabo byo ni ibintu udashobora gutekereza, kuko iyi mihanda ivugwa
n'ibindi bikorwa remezo byose biri mu nyubako zigenda zizamuka zitandukanye hirya no hino. Nta mafaranga bijyaho, ntabwo ari ibintu bapfa gutakaza bafite umugambi w'igihe kigufiya, ntabwo bajya muri ibi bintu bihenze kandi bitwara amafaranga. Rero ni ikintu ubona ko atari ikintu gihuza n'ibiriho, kuko niba umuntu ari kurwanira amahoro mu bice bitandukanye ndetse bamwe bakanahatakariza ubuzima, ntabwo ari ibintu bigaragaza ko ari umushinga w'akanya gatoya barimo gukina nawo ku buryo isaha n'isaha baba babivuyemo, keretse habaye ikindi gikorwa kidasanzwe cyo kuba bakwamburwa ibi bice ku mpamvu za politiki cyangwa z'intambara bitari ubushake bwabo bwite. Yes, Bwana Bizima rero wenda urakoze kudusobanurira. Ntabwo tugiye ku nyubako zikomeje kubakwa mu mujyi wa Bukavu, wenda tuzazifatira umwanya ndetse uducukumbure ese izi nyubako ni iz'amasosiyete, ni iz'icyama cya FCM 23, ese ni iza ba boss bayoboye icyama. Ibyo ni ibintu tugomba kuzafata umwanya tukaba twabitangaza kandi bicukumbuye nk'uko twabisezeranyije abakunzi ba Kigali Real News. Mbere y'uko utujyana kuri Fortline, hari SMS fashe ya CRPD, none CRP ubwo cyangwa SRP, iyo ni umutwe wa Thomas Rubanga, bivuga ko afashe agace ka Jingo, aha ni sheferi do Mambisa muri teritwari ya Njugu. Bidasubirwaho noneho bikaba bigaragaza ko utu duce mvuze hano haruguru turi kugenzurwa n'uyu Thomas Rubanga. Thomas Rubanga akaba ari umugabo ukomeje kugaragaza impinduramatwara cyangwa imbaraga zidasanzwe muri ibi bice, ubona yuko akomeje kuzengereza igisirikare cya FARDC kidakoraho na gakeya, bitewe n'ibikorwa akomeje kugenda akora muri ibi bice bigiye bitandukanye, ndetse ubona ko yatangiye kugenda afata uduce. Ibi ni ikusanyo ry'amakuru tugiye kuzategura, tukarebera hamwe uduce dukomeje kugenda tuvugamo imirwano ndetse n'uburyo bagenda bafatamo uduce, n'uburyo bagenda bica abasirikare b'ihuriro rya FARDC, bigaragaza intege nke y'igisirikare cya FARDC kitabasha kurwanya ino mitwe igiye itandukanye, kandi biba bigaragara ko biba bifite abasirikare bakeya. Biravugwa yuko n'ubundi nubwo ibi biri kuba byose, ihuriro rya FARDC rikomeje kugira abasirikare bakeya, ndetse ubona ko ibihugu bafatanije bari kubohereza noneho umubare w'abasirikare bari ku mubare. Bwana Bizima, tudatinze kuri Fortline byifashe bite? Wenda sinzi nimba hari amakuru wakiriye muri Nord Kivu, wenda ngariho duhera muri hano parike ya Virunga ndetse na Nyiragongo. Amakuru hari no operasiyo n'ubundi iri muri Virunga pariki ndetse na Nyiragongo, ubona ko ari operasiyo ya M23 n'ubundi isanzwe, asa naho batarava muri ibi bice bijyanye n'uko ari igice ubona ko cyari kigiye guteza umutekano muke uyu mujyi, kandi ariwo cyicaro gikuru cy'uyu FCM 23. Isa naho ubuyobozi bwose n'ibikorwa byose ariho bishingiye. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko bahagurukiye mu buryo budasubirwaho ko FDL ziri muri pariki ya Virunga ndetse Nyiragongo na pariki izi zigana mu mashyamba ya Rwindi nyuma hafi uvuye muri Rucuro. Ni ibice birimo indiri cyane y'abacengezi ku buryo bamazemo igihe. FDL rihamaze igihe kinini cyane kigera mu myaka 20 irenga, ubona ko ari uburyo bwo gusenya ibirindiro byazo burundu, ku buryo ziri bugire icyerekezo kimwe bashaka ko bahereramo cyangwa rikare, cyangwa se byanaba ibishoboka benshi bagacyurwa bagasubira mu gihugu cyabo. Rero ni ikintu ubona ko yari operasiyo M23 yashyizemo imbaraga cyane, bijyanye n'uko muri iyi minsi iki gitondo cy'urukera ku munsi w'ejo hatambutse mu bice bya Rugari habaye umusako ukomeye cyane, kandi ubona ko ari ibice bisatira iyi pariki ya Virunga. Ubona ko ari ibikorwa bigiye kujya biba buri gihe, ku buryo badashaka ko hari umuntu uzajya ubaca muri humwe akaba yaza kwangiza umutekano w'abaturage cyangwa se ibindi bikorwa remezo yakwangiza muri iki gice cy'umujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zayo. Rero ni operasiyo ikomeye ubona ko yayishyizemo intege, kandi byumvikana ku bahegereye iteka ryose
bitunguranye mu masaha menshi atambutse ujya kumva imbunda zikomeye n'izoroheje zivugiye mu bice bimwe muri izi pariki, kandi ukumva ko byanze bikunze ari igikorwa gikomeye kiri kuberayo nubwo abari kure y'amaso y'abantu n'amatwi, ariko ni ibintu biba byumvikana ko izi operasiyo iri kubera muri ibi bice. Yes, Bwana Bizima, birumvikana yuko n'ubundi operasiyo zikomeye, ariko biravugwa yuko n'ubundi ingendo gavana akomeje kuzisubukura. Ni nyuma yuko mu minsi yashize yari yazisubitse. Impamvu yari yasubitse ingendo zari iziki, Bwana Bizima, duciye ku mayange? Yego, ni igihe byari bijyanye na situasiyo mbi yari iriho mu buryo bw'umutekano. Urabona ko hari ibintu byinshi bijya bikosoka cyane, kuko aba ni abayobozi baba bari VIP, ni ukuvuga ngo mu bwirinzi bwabo bwite agomba kuba umwihariko bijyanye na situasiyo barimo, kandi urabona ko yari mbi kuko hari kugaragara ko drone ziri gukoreshwa muri uyu mujyi mu buryo butandukanye, ndetse banakeka ko zishobora kuba zihagurukira mu mujyi wa Goma. Rero kuba bakwangiza umuyobozi muri ubwo buryo bworoshye byari ibintu bishoboka, ariko bijyanye na operasiyo imaze kuberamo hano na sitasiyo n'amakuru baba bafite y'intasi zabo bwite, urabona ko habayeho gusubukura, kandi urabona ko n'umutekano usa n'uwakajijwe, bitandukanye no mu minsi itambutse ku bantu babirebesha amaso. Kandi uko biba bimeze no mu muhanda ndetse no muri force irinda uyu muyobozi guverineri w'intara ya Nord Kivu, ubona ko byanze bikunze hari ikintu cyakosotse cyane bijyanye no kwijyanisha n'igihe barimo ya situasiyo yari itari y'umutekano uhagije. Yes, nibyo, biravuga yuko AFC/M23 bamaze kubona ubwirinzi, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kugenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye. Bwana Bizima, tujyane muri axe zo muri Sud Kivu, abakunzi bacu bamenye uko naho byifashe. Amakuru ari muri Sud Kivu, cyane cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ubona ko ari ibikorwa biri kuberamo bya operasiyo ziri gutegurwa zikomeye cyane, kuko hamaze kugaragara cyane ibikoresho bituruka mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye Airport, ubona ko biza ku bwinshi ndetse n'ingabo zibiherekeje. Ni ikintu kigaragara ko iyo operasiyo iri gutegurwa cyane ku ruhande rwa FARDC, ndetse ubona ko ari na simusiga bijyanye n'ibikoresho bimaze kwinjira muri Uvira byinshi bikomeye, kandi bigaragaye n'ingabo zibirinze ndetse zinabikoresha. Ubona ko hari ikintu cyishe cyane gikomeye mu buryo bwo kurinda umutekano w'uyu mujyi wa Uvira, kuba babuza ko M23 yawinjira. Gusa mu bijyanye na situasiyo y'umutekano rusange uri mu mujyi ku baturage ndetse n'ibikorwa biri mu kuberamo, urabona ko harimo ikikango gikomeye kijyanye n'abaturage kuba ibikorwa byabo batabikora nk'uko bisanzwe, kuko nk'ubu makuru hari nk'uko abacuruzi bakijya kuzana ibicuruzwa babivana hirya no hino iyo babikura. Ubona ko buri wese ari gukoresha ibyo afite nk'abantu bihaye igihe, kandi nawe ubonye imyiteguro iri muri ibi bice ijyanye na situasiyo za FARDC, ukareba M23 mu gice igenzura uburyo byifashe, nawe urumva uri umuturage icyo nicyo cyemezo bafata. Ariko muri ibi bice hagaragaramo ko harimo n'umutekano muke, ndetse na operasiyo ziri kugenda zibaho gake gake, ndetse zigasa naho zijya gutwara ubuzima bwa bane, kuko nk'uyu generali wo muri Wazalendo Ngoma Nzito umaze iminsi yisararanga agaragaza ko agiye gusa naho hagurutse ibitero cyane bikomeye muri President Rusizi, ndetse ku giti cye bwite yumvikanisha ko FARDC igenda ikoresha intege nkeya ndetse n'izi ngabo za koalisiyo z'ibi bihugu bari kumwe. Rero habereyemo umwaka we bwite wamubayeho, aza kuba yarabirasiwemo, ntiyabasha gupfa, ariko bivuga ko barwaye ndetse bikomeye cyane ku buryo ataramenyekana neza niba yakivuriza muri Uvira cyangwa yarajyanywe mu gihugu cy'u Burundi. Ariko uri kuvuga Ngoma Nzito? Yego, niwe navugaga. Uyu Ngoma Nzito wenda wihanganyeho gakeya, biravugwa yuko ari i Bujumbura guhabwa ubuvuzi bwisumbuye bwaho mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru akampa ko bamwe mu bandakavazi banjye bakambwira yuko abo Wazalendo batangiye kwigumura bitewe n'uko
bivugwa yuko bari kubashora ku mirongo y'imbere y'urugamba. Komeza rero nimba hari izindi update waba ufite ukomeze ugende updatinga Bwana Bizibu. Yego niko bimeze, ni amakuru ubona ko muri iki gice ikijyanye na Wazalendo na FARDC n'ubundi n'ingabo z'u Burundi batari basa naho babanye neza, kuko iki gikorwa bivugwa ko byabaye ndetse akaba yaranarashwe na sniper muri M23 kandi akabikora mu buryo basaga n'abihumura kubwo kwidoga ko bari kuyobora iki gice batakirimo, kandi ibyo yakoraga byose ngo baramurebaga bakamwihorera, ariko baza kubabazwa nuko ahise abipostinga ku bitangazamakuru byinshi agaragaza ko icyo gice yakigaruriye. Rero bamurebeshaga amaso banze ko hava nk'uko yaje, rero niyo ngaruka yagize ikomeye gutya, ariko akaba byagiriza ko ari FARDC yabikoze mu buryo bw'ubugambanyi, akaba ibyitirira M23. Niho hari umwuka mubi rero hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC n'izi ngabo z'u Burundi, ku buryo ubona ko iyi coalition mu bijyanye na system mu by'urugamba iri gutegura batari kujyana neza, bijyanye n'uko Wazalendo ubona ko akenshi ikunda gushaka gukora ibintu byayo bwite bagendeye ku mahame ya FARDC ndetse n'izi ngabo bari gukorana. Rero umutekano muri ibi bice urakomeje cyane mu gukazwa, ku buryo ubona ko FARDC itaryama ku manywa na nijoro ishakisha amakuru yose ashoboka ko ifite impagarara cyane ko M23 yabagabaho ibitero muri ibi bice, ariko habuze n'umwe ukora igikorwa nyirizina, yaba M23 cyangwa FARDC. Ubona ko buri wese asa n'utegereje, ariko ikijyanye n'imyiteguro n'ibikoresho muri ibi bice ubona ko ari ku bwinshi cyane, kandi isaha n'isaha bizaba gusa nkaho umwe atangije urugamba ibintu bigahinduka mu gihe gito bijyanye n'imyiteguro bafite. Yes, nibyo biravuga yuko n'ubundi mu misozi icungamiye umujyi wa Uvira ari kumvikana imirwano mike muri iki gitondo cya kare cyo kuri uyu wa mbere, bigaragaza ko hari igihe habaho impinduka imirwano ikaza kwiyongera. Ni mu gihe kandi mu Minembwe hakomejeyo indege ziri control offensive, bigaragaza neza ko abari gutata amakuru ndetse kugira ngo barebe ko hari amabariyeri cyangwa hari amadefense ari muri bino bice kugira ngo bakoreshe drone, kuko ubwo bari bwose mu gukoresha drone. Bwana Bizima, bishoboka ko hari update tutakubajije ukaba wazidutangariza? Icyo nakongeraho ni amakuru avuga kuri uyu General Major wabayeho komiseri wa polisi wo bita Bisengimana Charles, akaba ari umunyamurenge ndetse kuko avuka muri Itombwe hano mu misozi miremire muri Uvira. Uyu akaba yarabaga i Kinshasa ndetse yarasa n'ufungishijwe ijisho, ku buryo yakurikiranwaga cyane n'ubuyobozi bwa FARDC, ku buryo hari ibyo yakekwaga ko ashobora kuba yafungwa cyangwa se akicwa mu buryo butunguranye. Rero yabaye nk'aho Imana imukingira akaboko, biba ngombwa ko ahunga ndetse ahungana n'umuryango we n'abamurinda. Ubu akaba ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo byagezeho bitunguranye cyane, ku buryo FARDC itamenye uburyo uyu mugabo abacika, ariko bijyanye n'abantu yagiye arokora benshi baziraga ibyaha bya politiki hariya by'akarengane, yaba mu nzego za gisirikare n'iza gisivili, bashimye Imana cyane, bituma babishyira ku mbuga nkoranyambaga cyane kubera ineza yagiye abagirira. Ariko ukabona ko uyu mugabo yabaye nk'aho abaciye muri humye, ubu aba atakiriho cyangwa se akaba afungiye muri iriya gereza ifungiyemo b'abanyepolitiki bandi bose. Yes, Bwana Bizima, rero reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo, n'ubundi update zo nakagaruka ukomeze watubere turi bwongere dusubire mu masaha yacu ari imbere. Urakoze cyane nawe, igitondo cyiza. Namwe bakunzi ba Kigali News, ngayo nguko rero uko situation ihagaze muri iki gitondo. Reka tubifurize kugubwa neza, twihanganisha abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.